Veoma sam srećan i ponosan što sam imam u ovoj džamiji koja ima tradiciju dužu čak od 5 vjekova i ovaj posao imamski i časni vršim evo već 17 godina. Evo nalazimo se ispred stare džamije u Plavu koja je napravljena 1471. godine odmah nakon dolaska Turaka Osmanlija naše braće na ovim našim prostorima. Ovaj dragulj naše kulture nažalost jedino je ostao sačuvan od kompletnog grada, takozvanog Dizdarovog grada koji su Osmanlije bili u ovom prostoru napravili i koji je bio u sklopu džamije zajedno sa velikom knjižnicom. Nažalost, nemarom prijašnjih vlasti sve je to porušeno, jedino što je ostalo jeste ova prelijepa džamija. Hvala Allahu pa je džamija ostala da koristi vjernicima sve do današnjih dana i eto, kroz turbulentna razna vremena svih ovih 5 vjekova ostala je prava, ostala je zdrava, nije porušena od strane bilo kojih vlasti i evo dan danas služi vjernicima. Mi smo zahvalni našoj braći Turcima koji su nam u amanet ostavili ovu džamiju da je čuvamo i sačuvali smo je sve do današnjih dana. Koliko je ova džamija važna i vrijedna za sve nas, a i uopšte i za našu državu, govori podatak da je pod zaštitom države kao spomenik kulture, evo već skoro 40 godina. Džamija je petovaktovna, klanja se svih 5 dnevnih namaza, pretežno nam je, hvala Allahu, omladina zastupljena u džamiji. Subotom i nedeljom organizujemo mekteb, ima oko 50 do 60 djece. Imamo puno aktivnosti, posebno u Mubarek mjesecu Ramazanu, sa čime smo i ponosni. Ono što je zanimljivo za Plav uopšte jeste da u Plavu imamo prvu džamiju koju su naša braća Turci sagradili, kao što rekao smo 1471. godine. U našoj pozadini je džamija Sultanija koja je također izgrađena od strane Turaka i jedna od najmlađih džamija izgrađena 1907. Dakle, imamo prvu džamiju od strane Turaka i posljednju džamiju koju je sultan Abdulhamid poklonio Plavu 1907. godine. Plav kao grad većinom čine muslimani, dakle pripadnici islamske vjeroispovijesti, Bošnjaci i Albanci. Oni čine apsolutno većinu u Plavu. U Plavu postoji jedan određeni procenat, otprilike oko 10% i pravoslavaca koji žive sa nama i sa kojima živimo u jako dobrim komšijskim odnosima bez ikakvih problema sve ove godine. To je jako lijepo sa vaše strane, inače naša braća Turci nas puno pomažu i to su pokazali kroz svo ovo vrijeme kao veliki prijatelji islamske zajednice u Crnoj Gori. Svakako ono što bi nama bilo drago jeste da naša braća Turci dođu na ove prostore, da ulože u ovaj kraj svoja sredstva kroz turizam, kroz posebno turizam, jer ovaj kraj zaslužuje da bude jedna turistička atrakcija, a mogla bi biti ako bi potencijalni investitori došli u ove naše prostore i uložili svoja sredstva i na taj način pomogli da ovaj kraj dobije na značaju kao što stvarno i treba da bude. 1989. Zavod za zaštitu spomenika kulture izvršio kompletnu restauraciju džamije. Ona je ostala takva iz tog perioda prije otprilike koliko to dođe, 30 godina.